idlozi akubona abantu abafileyo ungahlala phansi womgcotshwa akubo umoya okubhulwa ngawo yingakho uma usukulanda lowo moya awuye emathuneni uye emanzini noma olwandle ngoba umoya umoya wasemanzini noma wasolwandle ukuba idlozi bekuyabantu abafileyo lamadlozi ababhula ngawo abayizangoma uma bebhula ngabantu abafileyo ngabe phela izangoma ziyaye emncwabeni niyazazi izangoma ziye emncwabeni ukuba beyisebenza ngabantu abafileyo ngabe yizona esiyifica kuqala thina amakholwa ngaba sinandawo yokuthandaza la kufuwe khona ngabe sifica izangoma seyifike eqala izolanda ifresh anointing ugcobo olusho ngoba isebenza ngayo lento yayi kuyezwala bazalwane izangoma zangempela njengoba zingayi nje la kufuwe khona ingoba ayisebenzi ngabafileyo zisebenza ngomoya eziwulande phansi olwandle enlomoya yizo eyibize abafileyo ngamagama alomoya uma bethi sisho kini na indlondlo ezinkulu abafileyo abazona indlondlo yizona izangoma eyibiza abafileyo ngeindlondlo ngokwesizulu indlondlo inyoka esindala kakhulu yaze yaba nophapha imamba kuthiwa indlondlo enophapha ekhanda sebeyatshengisa basebenza ngomoya wenyoka njengoba bekhuluma ngeindlondlo nje ngoba bafileyo akubona inyoka yilento abayilanda lapha ezantsi olwandle emfuleni abasebenzi ngomoya wabafileyo basebenza ngomoya weinyoka yibo futhi ababiza abafileyo ngeyithutha bababize ngeinyanya onke lamagama ithutha nezinyanya neindlondlo akuwona amagama abantu abafileyo amagama avela ezisebenzini zani zemimoya ashoni sonke isebenzi zani bakithi khona ke ivesi elidida nanathi thina sinisiwe ku 1 Corinthians chapter 10 verse 20 elithi lokho kuhlatshwa abezizwe bakuhlabela amadimoni ngathi ngikhuluma kwesinye isiteshi esimsakaze emncane ngithi mina umuntu ofileyo akathi uma esefile bese bayidimoni kwakhona umzalwane ofonayo wathi iBhayibheli 1 Corinthians chapter 10 verse 20 lithi okuhlatshwa abezizwe bakuhlabela amadimoni wayeseyathula wangasho lutho ngambona ukuthi lonkabi lo ukhothela ivesi nje ucashile khonto ayisho kodwa akayisho kodwa uyayisho akayisho kodwa uyayisho uqonda ukuthi ngisho lana ukuthi abawona amadimoni ngoba nanti ivesi lithi kuhlatshelwa amadimoni ngizoveza lento bazalwane ekukhonzeni okurong kwi false worship amadimoni asuke efaka abantu ekukhonzeni into errong engafanele akufaka umoya wokukhonza leyo nto wena bese uyahlaba uthi uhlabela leyo nto kanti leyo nto ayinamandla okuyithatha leyo nto eyumhlatshelo umhlatshelo uthathwe yiwona amadimoni yilokho kaqondile uPawulu ukuthi abakuhlabayo bakuhlabela amadimoni ngisho uIsrayeli njengoba wakha itholele golide nje ngenkathi behlaba umhlatshelo awuthathwanga itholele golide wathathwa amadimoni kodwa babehlaba babethi bahlabela itholele golide nawe uma uhlaba uthi uhlabela abakini abafileyo umhlatshelo uhlabele awuthathwa abakini abafileyo in fact enye inyama izidliwe wena so ke uhlabela amadimoni wena uthi uhlabela lokho othi uyakukhonza noma othi wenzela khona bayezwa abantu abakholela endlini